Kililikite mwendoni wa saa monza cia muthenya umuthi twi wa chumwa matuko ni 3 mwaini we 14 mwaka ni wangilile 2025 ni tawa Caroline mweni wa muteti ni vilingi wa mavona tuambeleliani kana mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ngavana wa kaunti ya Masako mwandu wa Vinyandeti na MCA Mweu Munyuve wodini ya Momboni ya Yulu Anthony Kisoikate wa Atongo ange ni mavikite cha thini cha kutunga muvea kanisani wa AIC mukune ulawe wodini ya Momboni ya Yulu kambani wa Masako ubyo kamera na mivudhu itina waene ndima Momboni North kutoa Asia Osakwani Munini na kumosakuwa Anthony Kisoi kususia mwanya wa MCA ulawe kalete wimuthe kwa ilungu ya miaka ile itina wa MCA ulawe ivo Gideon Kavu kutiwa nithayu mwandi kuitwa Movo Daniel Mongela ne wikie cha thini kiuna no kwithi wa kitunengelelia maovo mwendoni wa saa umwe na nusu cia weyo nthini wa vilingi wa maovo. Tuisonga na mbeni kana aimi makawa ilembetani ya ukamba ni mathutho kuongelanga matambia angi mbeange wa alamosetwe ni silikali sia kaundi na sia kate kwa ilia ni mayaka wa James Mwovi mwene kivela wangwatanio ya aimi makawa kwa matinge kuu ya matongolo eweta kana silikali ni yende kuvetanga mbuloka ila sithitwe iyo nziani maino na vaivata aimi makamitunga etina. Tongia serikali mubaya kuondoa mubango musio rayendesi wa aimi ni na promise ite aimi makawa ni kumanenga seedlings na ito ni seedlings nesi ambe yakoka ni kuja aimi makawa andome katika coffee growing zone tubuye tubande ikawa kawa noyo cash crop ila ukamba tona kutunenga mbesa na noyo twidi rotine busweseo kwethiwa twina kundu kumya kawa kone kulia government to support na seedlings tikatinde kwa serikali saidia onaito tuwe mbeu tubande kawa kwa wingi na tuisobea mundu tiona maundu maka mabendukie serikali na kuniewa museo muno leunya broker sile tha katikati wa the grower na the consumer where they are not to take to direct sell kwa une kulia aimi makawa serikali to support na ito take effort tuweke obandia kawa siendo inge tuweke kukua kawa tubande kawa nikana tonge tume from 2 kg to 10 to 20 kg. Kabindani ka maundu mautuika wa mitandao kana technology mind kwikinya muthenya kuthiula ungi alama minute kisomo kana graduate mekulwa matumia mitandao ine sakwa ile mathayu mo ataalamu measia kana vena miana mingi ya mawia ila anduma amwika matana amana na mailite kususia mitandao ni maikulwa mekonie na kumanya view kutumia mitandao serikali nayo ni yakula kwikithia kana imanisio mbingi cia kumanyisia utuika u na kusiongelangila ilo via siamu vango wa nyota ni kana kuna ekali manduani ni ndeto siake Sebastian Munyao director wa SP Event Academy kuya Ruiru ila wane na chathini cha kwikiwa ngovia kwa amanyiwa mbewa miongo 35 Meshak David ena mauvo aine na kavindani kachathi cha kwikiwa ngovia kana graduation ya Thandharu ya SP Event Academy musini wa Ruiru kauntini ya Kiambu valambe wa manyo miongo 35 manengo certificate sa kumina masomo Sebastian Munyao umewetwa kwa serikali kuseuvya kunduka kusome mbeange na kuangala mbesa imwe ile serikali ithito ivathia program himwe tanyota program ile ikwithiwa na utradio muno kwa mwene nthi serikali yeke funding ya wana youth especially the nyota program which is a good program endo na kuma encourage ndi ema fund more na member amena more interest ya kulicha ndo ingi alama tona kwimba matono some vya ndo ingi na in a way that ni matona ku benefit at the end of the day ingi amwe kati wa alama vikite cha thini ki ni maile sound technology yende ya kusensia maundu maikulia alama kwikia ongovia kumetumia kwa ilia maisha atalama yelesia kana vena myanya mingi ila amwika matonya kutumia kuitedia maitumia technology
So that's why we are encouraging you out there. If you are a young mom, if you are a small child, you dropped out from school, just come and join us, because event business is the most profitable business and it is practical. So you are able to learn practically well. Amwe kati wa alama kuikia ongovia, onamoni mailese vinya wa technology, nzeni wa kuvingwa nziasi ya maendeyo, Esther Wajiko na Gerald Mbekaya, mayasi ya kana mui kama yele kuikala mate kuika kindu. Maithingili la kanave na mianya mingi ya mawia imavyolulukite. Job opportunity, especially when you do event, because event is wide. Like now, it's divided into different sections. We have the tents decor, we have the floral side, we have the funeral side. So when you decide to specialize, you can decide to go to any side. Kwa wale vijana wanapotelea kwa miadarati, naweza wapenda mujiunge kwa mambo na event, something good and something has passion. Mazao yake ni mazuri, uta benefit sana. Vilingi wa Mavo, Mutongoi TV, ni yeto wamesha Kinzei wa David. Zama ya makanisa vandhi ya Kenya, National Council of Churches Kenya kana NCCK ni yumbulile kanota lo munene wa enende nuende na kusonzo mwa niucha na inge kuvinyi waningalama yeyulu muno ya mikanlile nzameno inge ni elise kana vena vata watongo yuonde silikali ni sieli kudukuma enende undu vailite na kuweka kunengane mavaki kui enende ivindani jila maende na kunyama na kukosa maende yo mavatata uiti kiwu kisomo kate wa ange ivindani yune mendie enende maende na kululumelelia mugo vande ya Kenya na kulia kutumika na ni ateti kuvalania mugo. Daniel Mongela na Mauvo. Nzameno ya NCCK yelezekana enende ingi ni maende na unyama muno ni mikalile wasiani wana miakela ingi mikule silikali ithe singalama ya mikalile na kweka ukenga enende kana maundu maende nesa. This forum observed that the state of the lives of the people, based on surveys undertaken in the Lower Eastern region, we have found that the state of the lives of the people is not good. 82% indicates the general mood is unhappy and depressed, and only 3% say they are happy about life. B, 74% indicate they are poor today compared to last year. C, 90% indicate that cost of living is their highest priority. D, high level of taxations, and which the government takes just over 56% of an individual's income through direct and indirect taxes. Wevindani yu ni maelezekana te kanisa maesa ule kanda ya kukoswa silikali mayenda onamoe enende maende na ukwate ya muunga mosu na kuende ya kuelwela undu watongo imeo dhukuma nike name unyo tuimuseo evindani ya usakuani. We call upon all political leaders to take a heart the warning God has given in Isaiah 10:1-3. Woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees to deprive the poor of their rights and withhold justice for the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. What will you do on the day of reckoning? Let us constantly apply the guidelines that were issued by the NCCK Executive Committee on Ministering to Politicians, which indicate that 1. All politicians who attend worship services are to be treated the same as all other worshippers. 2. All monetary and material contributions should be treated as offerings and should not be announced or given with the ceremony. 3. Politicians should not be allowed to address the congregants inside the church, but can instead speak to people outside the church building after the service. 4. Church leaders must remain objective and non-partisan and must avoid endorsing or opposing any
political party or leader. Daniel Munkela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masako. Winnie Kivuti Ulani, Director of Ungani wa Maundume Mwanyakana Special Programs Countini ya Masako, ni wenda NND kutumia mulati wa ngome muonza siya kivusi ni wa mainda induku ye matungulu ya yulu. Otu inge numakulili ya NND kuisuviana na meisio na mbanga ngomeni ili aiweta kana silikali ya kaundi ya Masako ni kuende ya kukwatiania na makundi yange kwa ili ya nzia siya kuketha kiwumbu sene. Boni Mutisa nukutuelesea. Gomithi si mwanzo sionesi useni wa mainda indusi ya tatokotethia NND magisioki na kindu kila kitu ya kuisalangwa tano ya makundi kifathuka nyo na silikali ya kaundi ya Masako wetheka na mwenende ni watetheka. Nikenda tukatonya otethia anu maitu, tukatethia community itu, tukasuvia mbai. Na kusuvia mbai ni kumekia maundu ala governor witu anenania na afadhili tutuma tukoka ground. Governor witu Wavinya Ndeti nikenda tukoka ground tukathukuma na community na tukathukuma na afadhili nikenda tutonye kuona maundu ala me ututwa nambe. One nitwakite dams muonza rivene ya mainda indo ino yo ya muonza kwa ube ingisi ambatite no si wa mainda indo mpaka kuoye ulo nundu anytime to yambesi ya dam moka mea ingi undu mona mokete baitina ono munde na nini nono ne kominea to minea twitha twi ya ingi kilende na we ground ne tethe asia and on the community yaka governor no make ya sure ni makwata lewu ukesaithi ya mayu no na mayuma ba nimekwata lewu oyela me kwa kawe asithi kwa thank you very much APA na ndo la mawendi museo wanu mama tungulu. Tima tungulu yoka, tiwasilikali ya kaundi ya Masako ni vania kutua ise mulati uisio ningisiki wathuka nyo na kuvikia utalo munene wa NND kumokide maundu unemani na kuongelenzia siya uketha kivu kula kuithia wana munyao. Mubango oyu, governor iwesi letie, nundu nuwekite dams ingi, kuingisi katangi, kuingisi mwala, nuwekite, na nuende na umanda afadhili yanyo na bengi tuweka kwita wata kalama. Pengisi kalama kwa uki unikindu wa isi we akenda au mama Masako andu makalilika nane wa maete iye kiwu kwa nitutungia governor witu mubea na ngaiya kwathime naende na ukonia undu utoneke andu mama Masako ukasuvia mbai nikumana na kiwa laini ndi mathuthu wa kukithikana ni matetheka na milatino muno kwisuwa na mbanga kana misoleto nyumila kuwe na kivu otauma ikanywa kwira na sigo sa utavi wa kithangathi ni kana kuongelanga nthongo sia kivu ndikila ndonyo makulia nitwe wape mwana ke onethi yana ke ange maithambia na alika ilo nethi kisemea sia ai muteme ba kwa unitona endia kongevia kwa uwele tu ukanania alameba kubena osi wa mainda indo tafadhali muikalike kuthambia kiwuke mwetetwe buni kenda ke mutethie na kuimi na no ke kiwonda wandu makanywa nundu no kiwuke flow tena river kwa u nengothuthi andu alameka lao bakubena osi wa mainda indo kula kuonde tubingite da we azisu please asiai pataisiana kuthiutha ukia kiwu ona andu aima tondu kiwu kiyese mwana na mundu muima. Thank you very much. Nienda kunena na community ya mainda indo usini wa mainda indo nitwakiiwe ya muonza ni governor waitu akwatianie na shirika hii ya APA Apollo na nitwaisie mwana keyo na tuikwenda kusioka ingi kwiwa pe mundu wa iyo sini so kila musia inasubie mwana wake maasistant chief nyumba 10 chairman moto hii na andu onde tubatane ikuthi usini na mundu la kuthi usini twenda tukaandikia wesi etwa akakwatwa ila tukwata andu atatu nimekuma nundu kiwuki no jotoya nimekuma usini na paikatate mundu uisa kusuania kana ni umia kithangathi usini wa mainda indo kiukumela twakie we ayambe nitwekeie x kuma matungulu kaundini ya Masako nyeni tobo ni Mutisia.
Na inde msaisa mwendo atu ilekania na movo wa suma keboni mutisia tuendo udhiu muone tuisokethia ni mutongo imadhauni ndukathi vasa. Andu mawonie ukesela chanda ni chachu chakiko ukailitwa ni maisha ukona ndita yathela neke yesa isi ndo miongo 3 ila ikangwata neke wa muzungu 38 consequences and the 38th consequence was death. Tebe nisa ningezo ukete akwa bahati mbaya kwa yedhe yako kwa nisa ningezo ukete naweze neze mbete kwa dilwaba ukwaba kwa diote akwa na diote ukabiniwa ukathiwa ukabinyatangano ukasisya mbe ukalea kuona cheni inde muthenya umwe ukakwata ukusi pengewa siandu mesilile kibindu matona mbe inde mali ya kukongo na muthia kwethi wa cheni na utanu awethia na mwimba no akwata umwe na mwe fresh kana ni miku very fresh musenyo ndomu wailombea congratulations ndo kukumu kwa yimo ndo abete precious yake na ilo siya tukio lama ndo adukia musumio kilunguni cha vero show kila kikakukia kila wakilisa ili na nataka miongo na siya iya wiyo tukakwete ange wa kukwiki ya binya kunenga wikwati wawo kanona wesilamu akini no kuma weekend tadhavu vauka komana na mwene ndetaku wesilile thinane utathimika indi UN ukusi ngumbao atongoi atanithia na atanithia makunite maundu makutumika tangelekanyo alama lile kukongo ukasoma ukatana na kumandakana wina utonyi wa kuvindua na kwa ile thayo waku nundu ndu ikongo kilungu cha vero show ni kila wakeli saa ili na nataka miongo na siya iya wiyo winake Veronica Siombua Willy wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wamwe Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki chanda wasi ametikila kitongo etie kwa witi mwithianu na wanda wasiki ukunikili waki science netuita ama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame ukosabina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambili yetu kuimwe mwe wa 10 letu ikabati kwa kanal ndo kuthengeania na ATM ya Equity stage ya kuthilobi wakile matuko yetu itala kuthengeania na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakati matuko retu tu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengeania na Matuma Supermarket wakana matuko wana tuikitui Mulimol ngolobambe obisi namba 5 na ina kungethanisa na bengi wa Equity wakatana matuko 5 tu Masako Complex Inn kuthengeania na Rafi Supermarket kuthengeania na Cooperative Bank na wathandatu tukuthandatu mulolongo ithio wa 3D's Hotel kungethanisia na Automat Supermarket kwa flavor ya yellow kwa maobombe ange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nikalivu ingi musiaisia mwendo atuike mutongoi madhauni na tuilika ndini wa madhau makusindani ya kikombe cha Uingereza ala madhau kiwe mthandani wa iyo nikana